ASDC pen non kevangji MP kilik along ex CEM Jotson be chepate dunpo. Pini therepo chiklo ni phai thong cap arni MP kilik apor arni nang kili GRG ding de pin lo pupen non malom radatum kidoke thak cherok tok ason si thekpon longlo lapen MP kilik chepate dunjia party tin setame arong kahumri pedopon bomlo lason thak si pini therepo chiklo ni phai thong cap arni ke ASDC pen ka chetoy dun MP kilik chepate dun jipa bangphu abarim karbiang long autonomous council CEM Jotson base setame hamren rong supia long kahumri pedopon lo lapusona porhut ahoy mate border puthak setame penang analam ningje tekanglo alangli pherangke angno kaningje pon atengke kedamtang neli CEM kedobom ahut ahoy puthak setame penang anasai claim tekanglo aduya hoy mate aprangke karbiang long border along si ahoy ke pedowet nangji lapen labang so puthak India government Assam government pen chingwailo athe Assam battalion akem ladak am ialong kedoke chokche pusi khanduli an paterek ponlo lapen Meghalaya kem bangta prabjin pen terek pon vek nang pupu setame chekroilo halabang so hutke la so long India Home Ministry lapen Assam Chief Minister Prafula Kumar Mohanto setame halabang so hutke chekroilo Seta niliphan abarim MP Janta Rongpietum no confidence motion one that amat niliphan ng pajut kok mati ng pasuntuk ajok nili halabang sohud claim patangkang un edetlo. La sosai ke patang chia phan ke nili MP CEM cheplang platame la sosai ke patang chia phan ke nili claim tekang ji la pen nili claim un. Ateke disputed area puchotle pisi un edet po. Lasi khasi jayantia akhaya tuma phan plung etting ai nang ni athe alang litum ke inglong sopinake mothe alang lituma phan ki punang jike do tame seta ladak ke karbiang long arona teng pensi nang do nang po lapen karbiang long voter list si do nang po jong si polote khanduli ke karbiang long pu kapaman chia phan ke leader satum nang chesong pi pamelote MP MLA ting ay nang ni Rathur Paklote ilitum chipachun un. Anparta neli ke MP election le hai hedet setame karbiang longa border mate ahoya puthake kaiketa chesong ponji pusi Jotson bepen phirangke thengno lamthe chipaklang pon. Hamren pen bidaraming leng reports Karbi Daily News. MP election hai det pulote claim un pikpo. Alam থেকে non mat MP wipin sitani tum andulon claim bom kisong pia phanlo lake ahoy meghala phan bang pondeji pusita ni tum si khang thip lo ponongli dak congress unta ningje je APSLC ningje je kaple song tum ningje je sitani li tum bang ke ASDC lapen jirpo tum KAAC tum lo Karbi Student Association lapen Karbi nim suching thuro song la song thom ke cherap si Meghala phan 1500 square kilometer chiri lakre hin along le Meghala phan pidaji polam thipenta batai si chief minister phan che tong lo lapen la solong le ke pilong le ki physically lo dak ke ching thura kam si tem nai hala pen cheng lok si non ka do ratum da chini lop la kedamtang ning kan throk kep ning jai helam ba party ning jai he VGR pen ha ka do we tum phan dak pen refugee tum phan pen atak dak pen to nai po bang data pakta ning jai he sen tum sin ning jai lop asi dak thiek pen bang ke parliament long le dun rok plote hala bang solam ke Parliament lo kaning jenang yalam. Nili le dun rock pulo te hadak bangke nili ani seta pulo la solam bangke hadak par om look pensi bang mane na expel set pusita hadak kaning jedun nang po. Te lahai ke Parliament Assembly long kaning jedun ve nang yalam sita non ili tuma MLA tum non pokoli aprang MLA tum ta kedam taning kan trokep MLA tum ta MP tum ta la solam bangke ningi dam hairet. Pen la so border alam bangke pa VGR alam bangke akim alam ka ilo lake kedam tang ning kan trok cap alam nili CEM ke do hut pinangani fiction de kang lo
party tum korkre jak akar ban eviction ta jitani lining hang pen bang si eviction nai polam pen si la border area an ke eviction lop la pen PGR bang ta kapang cheng lo no la khiruni lo PGR la bang ta kapang cheng lo an sita party pen korkre eviction le pun pukok alida ke the tum usitani li pasarve dam bori dalo yaru tum phan to lo kaddo ko le la khiruni PGR long pen bang ke cheng si PGR ang bong ka dakle eviction pa phang na amat niliphan lahai kadu welam pen se no confirmation wan ma se anam pi suntu naga nili puji bangke lage party also da a president ke join torong pi bang bihari tumfan bihari puta kali lo evict hadak PGR long pa eviction long le da je phan se ala bang song deng alang li no confirmation ka do ta ke wan sina pi sun lo asi pini ke MP me thang si MP bulu de lage pini gon ma ke claim un lan si claim un po anso se si claim un po asi tina a problem puta ta ke a hoilam do da ke hospital we da ke la son we a sondu da ke hala UCC pu pini ituma a MP ke haida dolo pini ta MP dolo sita hala UCC da na apply long le puta ninje wang we ex MP tumta ninje me polo alamador do ex MP tumta tak ninje wang we ex MLA tumta ador do sita hala tumta ex MLA tumta ninje wang we asip tasong thak CEA lam CA Citizenship Amendment Act hala bang ta ane ani si hetta chief minister funding je damlo nun ke pass elo hala ke Citizenship Amendment Act ke pass elo posi sodak dak huning je dam de plute ning yam nang koklo tarik krihni bang kala ta damlo rules ke salam bomlo rules le tanglo pote an par ke implement po plute non election frang ajak to nang pulo nang chief minister bang ching kidam ke nang ke mane under dealing ja kam ke claim nang phan ke pattu kam nang tum pupu buja buji che claim nang phan sinang ke ki pudam po sini li phan non akoi nang ke wang sita non la rules ke salam bom hu jong si si alam putakta budunde blo da dakar biang long along ta mo ke hala refugee ki flung je gali refugee si wan thurong po hala solam se chimni salong tai thelam ke dam inang asi sida pukang thi blo la ke 6 dul area aposi non CAA bang parliament long paselo non rules salam po hala so rules long bang ke karbiang long men ke topong ni karbiang long west karbiang long dimasa amen bang ke hada ka topong ni lo athep refugee danang bilong le lo ta ke refugee mana nang ke thok adim pini penale mana ke thok dam adim pu ke ter ke wada ma dim po sonat bang ke karbiang long long ke ta na pe isi bang thek long lok lar lo itum che song long masi MOU che tok lo amat kachit tok ta ka tu bang pachok sida signatory tu kan nili ke dili adunde hala sonil ta EM khoro chelong thek dili dam han ke a dili ta dun thegi kan dun bang du pik sitan MOU ning dok de masi lanwet ke chokchi polam pen se jakong dulo da ja jakong abi polam ta nili pupe sita ke ang ke hempre ke posi MOU che tok chal bang ke ni ngang he hala selam ben sini lige dili ta dunde pe non par bang ke dili pulo ke san ke pijul lap nahi isi ke che song deng ki judlu aposi pithe rondu amnesty hala solo a rondu lo ke che song tu phan lu che tok lo pute ke sa sumur an ke pijud et titi nasi hala solam si hatu tani lipulo so bangle tum hang nai sita nang ke ja pona lidar ke thetu bang ku pitong ga chini da mane pitong ma tha da mane surrender de pin pensi ne tum ke itum lu chi tok nai pusina tha apen yoin torong pia ke hai masi me meeting long ning je lo itum ke la surrender de pin pensi lu chi tok lo te ku pilo surrender de bang ke alang li po bang ke bang hile 14 at pensi bang lu chi tok na sita itu bang ke case ta pije dal surrender de pusi case ta pije dal uta amnesty ta ha dal
asi hala song deng bang rata chini ba chini ne tum da dolang mene amnesty bu da chini ne tum duji ala gareng lo lam pot karbi lam ben pute case pi at na ya rondo hala so ronda itum deng de de an par bang no ni tum pang cheng thulo bang o at lo oni tum a group solo chi song bom lo pen hut bang ke jai ka thara tum kado tum na ye do bang ke ASDC के जुट कोगलो ता हो ASDC के NGO चलो ता हो पुबों से तनी तुमचे सोंगबोम सिप ये सोंगबोम पेन सिप पिनिया बंके PGR a hut do के सोंग a hut do non PGR ता people of kronan ko government to data thur paglo ji chok theng do lo suluk soda ka do lo sita India a Supreme Court pensip bharot that court ke thenai pensip pu de lo hala hayadim pen eviction at naik mune tu phan asila so hutsi ASDC kaise ta Ireland dunsi che song no la pen pinia banke Supreme Court alam pen pu pache ton si da mane PGR long forest long pen kado we long pen tap hada ke do tum phana flung at nang po sikadam tang chief minister tala solam krol an para banke hemprek plu da hemprek bang ke dak ke nang ching kinai ni tum kening ye dam la hello ning kan phokep issue lo ban lo la pen nang tum BJP tum masip ha ratna singh pen chenglok dak no da chief minister ka hai pen nuda atum la ni tum power bang lo te hemprek nang kan pipu posina tum kening ye posi no na bang ke piun e ma pipo si pipe dat mala pana ning kan la so chingwa ye phan meeting na nai pan itu mihin pen chief minister along ke demand da malam lo ke hang da malam lo piun e poda heng no chok che posda meeting na hang ra nang tum ta ha kon mar leng ke thi nang chingru mono ni tum ta wang po hala dak le che pe ke na hempre lar autonomous state lar ke alangli ki pu bang ke union turi ta chok ke pu ta nang pudu ta ni tum da pulo to union turi ta me ta tingki ke ta ko pusi chok po ase nang chingki po anang deng mang se non bang ke lelo mu election de ta na hang po ang deng an bang se mane non ke la song deng bang ke lelo ratum ni yo po ta nili non ta a horam si pu mane phan kilang ne ka sor salam kali dak ke MP sitting MP do alang ni jidu nai ex MP do yontorong pia ka haila pen hala biran singh te ka hai alang tum ningji mi alang tum lama dor do lang sita alang tum ningji dun de det ke kupia poloni ne chini ne sita kadu era ta thek prong lo pini la tum la so la hailam dak ke dumping ground pu ke thok adim akte nang ke thok adim bang ke nang pinchong nang ne pola bang ningja hide asila MP le long thulok pro de Karbiang long ba hill district ke thom alam bang autonomous state ka do we rapen chilang lu pute nili ke thekam long bang ke MP dang tang rak lo pen MLA tum dang tang rak rata dak thurun pak lu de autonomous state la so hempre bang ke long le de je alam agi pusi nili ke thekam long sila ka do we fansi ane nono bang ka potang le roklo nasi thur nang kol a homosan ke klang ban ni tum ke ha memorandum pipelo da chief minister bhan memorandum pilo pen ni phopesi central government dum ta mane la solama puthak nang puduna ji na intervene nai kolam pen se hadilian da damlo lupi damlo nasi la pula ben pen se non bang ke meghala border ke la ke sarkar ke pidate lo non ke hala CBI tum sing sai po CBI pe na bangse la so gute a hoy ko an ma ke do exact boundary la so teng pe na bangse la tum inquiry po hala so teng bangse la ke pichun po pen development ka man da nang klem pipo polam pen se na chi chak dun lo la pe na jak ke tuar pe ni ke la afram le mati ke hang ke sinon la so teng pen se implement bom lo po se na je than du la halo